inhloso yethu ukupromota i-education. So khona umunye udinga ifunda, khona umunye udinga ibhasari, khona umunye ekhaya kunakudla kudingeka igrocer for the year. So sizohlala phansi sihlale nabantu siza ukuthi umuntu nomuntu yini ayidingayo ukuthi kuya phambili ukuze sikwazi ukuthi i-prize yethu ifithe i-situation. When you do esports, so we uyinikele udlala not knowing ukuthi there are people who are recognizing i-contribution yakho. Apart ukuthi sihlangane kanje angeke le nto iphumelele. So ngiyacela siqhubeke sibambisane for the first time lapho khona wonke secondary schools are participating on wonke 100%. bonke abaparticipated siyabonga njengama-veterans ingane siyabonga. So sibonga kakhulu ukuthi uMhleli abe nathi, siyathembisa ukuthi sizophatha kahle ukuze uhlale unathi ingunaphakade. Siyabonga.